radio. Vijesti. Danas je umrla i 12. beba na ginekološko-akušerskom odjelu Banjalučkog medicinskog centra i pored svih apela da se u Banja Luku dopremi neophodan kiseonik, svijet je ostao nije. Jedinice prvog krajiškog korpusa kreću u odlučujući proboj koridora, kako javljaju vojni izvori i žestoke borbe se vode oko Cera. Ja ne molim za sebe, kako je suđeno i bit će, al recite, gospodine, da li vas peku ove suze, da li spavate u isti dan rođeni, u isti dan vaš oštar mač presudi. I pitam se, vicosti, koji Bog ima moć da vam oprosti. 12 zvjezdica s neba palo je noćas na vaš dlan, cijenjeni gospodine. 12 zvjezdica s neba palo je, šta su skrivile, cijenjeni gospodine. U isti dan rođeni, u isti dan vaš oštar mač presudi. I pitam se, vicosti, koji Bog ima moć da vam oprosti. 12 zvjezdica s neba palo je, noćas na vaš dlan, cijenjeni gospodine. 12 zvjezdica s neba palo je, šta su skrivile, cijenjeni gospodine. Šta su